Academista Universidade da Paz, Adormando Soares Amaral, considera banhir a lei de difamação a prova e a futuro. Líder Canaiulum Botira sai hanesang maromak, tamba siranya sala público sira selabele halo crítico. Nhadehan banhir a lei de difamação aprova e a Conselho Ministro, depois do Parlamento decreta significa e a idane, líder sira tauhanesang maromak ona, mesmo sira halo sala público labele qualia, banhir a qualia é maluri lei processo depois belehetan cadeia. Haktuirnia ba jornalista sira ia neknar fat em campo chumpaz sextane. A lei de difamação é aprova e Conselho Ministro, depois do Parlamento o Presidente decreta. Significa que a raia ini kita ni leadership ini kita tem que tahu sih sama orang makon mesmo que será salah masih kalau bela kuliah oh ini kita kan kuliah né kita melalui proses itu depois kita bela kita karya kalau yang ini Morris nação democrático kita ni leader sih politik macam la bela alergia apa kritika sama kritika ni makohan no imbasira persira bela organisasi dia kita sira bela hal politik ni dia kita maksud kira maksira halo tele ida limita tia prema na bere kritika sira maka ema lafuhan na basi kritikane laos atur hasumi tani leader sira ni limita la kritikane atko hanoi basira provinsa sira bel hal politike dan justu politike dan corporate sila ko ni memores no resumente dan bem maka lao ya rai dan memang kita tem kritikane pa ko hanoi agora kritikane lo satu insulti tani leader sira. Nhadehan Morris e a Nação Democrático, líder ka político na insira labele alergia ba crítica, tamba crítica ne forhanoi basira atu organiza andiak liutang. Blandina Mauno, Joanina Belo, Estel News.